Baba ngiyacela ngokumfanele umala Nkosi Makhosi. Baba ngothando okuthanda Nkosi ngalo. Njengoba ngisuka kumanje ngiyabonga Nkosi ngazoyithi. Ngiyeka umthetho ngala ngokhokheli. UmaZulu asepophuleni ezokwesaba umthetho. Anazaletha amahle. Njengoba mhlala esibhedlela ngiyakhuluma Anazaletha amahle ukuthi awusuke kungenefenani ngiyibonile namhlanje. Ngizizwa ngiphila noma ngizwa nginamatela ngizwa ngiphila Anazaletha amahle. Uthi uNkulunkulu akasosephumule ngoba uthi uNkulunkulu ngempela. Thanda mathanda. Ningi Anazaletha amahle ukuthi gama ke. Kodwa thina manje ngixoxa ingane yona ngayibona ngiyibona. Malezizwa esihlabene nawo namhlanje. Nokuba mhlawumbe manje ekhaya ngibona sengathi sengidelele sengishayidwa ngiyisa. Anazaletha amahle kuyaphoqa ukuthi ngixoxele ingane yona ngayibona lapha leli khawe sesihlele stage Anazaletha amahle. Befika abantu lapha ngiyibaba bezozibika Anazaletha amahle. Ngathi ngibona amadoda amabili ngena lapha endlini lapha phambili. Ngibona amadoda angena nomuntu ohlangene ithanga ufuba namathanga esobene nje embambe ngethanga. Kuntamba Anazaletha amahle ngathi ngiyayaloza ngangathi uzophuma ngihloni kwababa. Kwathiwa ngeke umuntu. Lo muntu mangithatha ndlalela phansi uhlangene lapha nesizwe akuyile uhlangene ngoqondo Anazaletha amahle. Uhamba nomakoti wakhe omncane kakhulu ngayo. Uma efika lapha enazwe bathi ubaba ngasabonakali bathe bazongenisa lana ngilale. Ayilale igoqo ngene Anazaletha amahle noma ngale aqhawe elalo namaseliphezulu stage singasakhoni kodwa lana bathula lapha egcekeni Anazaletha lize izimangaliso. Ithi-ke le nkosikazi mase bese siyalala la sengiyaphuzela angaze ngimbone nomuntu onje ngalawa ngiyongena ngase ngiyalala angilele ngiyayizwa ubusuku iyamemeza makota kwayo ithi ziphi ingane zakho isifuna ukuvalelisa ngithi mina yangishela Anazaletha amahle ngivele ngivuye khona lapho ngigalekele ngithathe ikhambi lala ekhaya Anazaletha amanzi. Ngivele ngiwathathela amanzi ngiwafudumeze ngiwabekela phambi kwakhe. Iyayaluza izingane zawo lenkosikazi uma ngaphosisa abantu baseduze Anazaletha. Uma sengithi bese ngizokwenza njani amazi ngizokwenza nalo muntu ngaphela umuntu uyafuna ukuvalisa bese ngithatha lesi sihlabelelo sengisibeka phezu kwalamanzi. Sengithi Nkosi bebengeze iminya beze kwena nyanga yezulu kodwa bathiwe iminya ivaliwe. Baba kodwa wena ukhona la eceleni ayinake ngiyethemba Anazaletha amahle masengenele egcekeni ngithi kuphelele ngoba ngiyazi ukuthi konke futhi ngizokuthola kuzokwenzeka yini. Ngawathatha amanzi ngikhulume kanjalo ngikhakhazela ngisaba ngibona ukuthi ngidlala ngaye lo muntu. Kodwa nje ngawathatha amanzi ngathi akawaphuza. Waphuza wathi mese esaphuza onke emphuzisa umakoti emqala eyaluze njalo. Wase siyalala wathi lo balisa kwakhe. Ngase ngithi usefile. Angabuze lutho nokuthi kusa ngivele ngibophe umthwalo wami ngithole endlini. Obonakala sengiphansi. Wathi nje ngo-3 ngoba lenze ngo-12 kwathi ngo-3 ayisiseneza lenkosikazi ibiza umakoti wayo ngoyise yathi wemakangasanimane awuzongibona senginjani angisakhuluma ngafika Anazaletha ekhulumile nje ngazi kwaqhumaka nebena ngiphathe iy'tantela nje tshanini lakhe ayobongosi ngathi
ngisaba nje ngale ngisaba ngayo ngavuka ngahamba ngesonto kwakuLwesihlanu efikile ngani ubaba ngisabonakala bavuke ngahamba ngesonto imoto zangithatha ngaphindela ekhaya bashiya naleli naloshende owabo okululu ngabuya ngoLwesihlanu oluzayo bafika lenkosikazi sihlele ngesime isidlulu isihle lesingayi lokho bala kuyona yakhuma ngelele ngaphakathi isihle ngesinema nasabesamahle yathi wena naloshemba wakho uzungamlanga mana zathe uyabona njengoba kusaba kuvuka naye ngimthima ngabe kuzohlala ngicabanga ilanga lakhe ufike phuma kulezi zabelungu lapha behambe babekwe khona kuthiwa uzofika siwasabe sombona ngathi ngithi ngiyombona ngifuna ukubona phela mina inyanga yezulu umuntu omhle kanjena besimbona lapha athi ngifuna ukuvalisa kanti kusebusuku sengiyaphupha ngiyamaphupho kodwa lelo phupho liyasebenza kimi ngathi ngiyolunguza lapha kuleli bhokisi lapha ayakhona kwavula mana zathi automatic ngiyavula ngifuna ukumbona kahle ngafika ukufika ngeglasi wafika wavula la phezulu waphuma amakha mana zathi angena ngamakhalami waphela usizi ngathi hawu kanti inyanga yezulu asekho futhi amafutha mana zathi lawo mafutha ayavule njalo mangicabanga ngithi lawo mafutha Nkosi yami leyo amakha amnandi kanjena uma ngaze ngabikho mina ngophela ngani kusibusele usuku isihlalo esikhulu sasebuhleni bamaNazaretha. Ngibingelele abafundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, intaba yepheze kanye ney'ntombi zentethelelo. Egameni leNkosi, amen. Lo khulumayo-ke uNdlunkulu waleli zwe lamakati aphinde abe umkhokheli la ebuhleni. Angikwazi ukuphakama kodwa ngiyabonga unyazi lwezulu olwangisindise ekulimaleni kwami, sengiyalandela nami abantu abangcwele. Kuthiwa
ngiyayazi mina inyanga yezulu nami ngishadile ngumakoti kulungiselelwa umakoti oyinyanga yezulu lapha ebuhleni lapha eMatabetulu ngase ngikhona uzokanywa la indawo yakhe azobaka kuyona ngangikhona lapha ebukhosini bakaqadi le ndawo yakalwa uNgcobo induna elanga kaMathe yazokala lo muzi wasebuhleni ngase ngikhona bangcwele. Kuthiwa ke babusisiwe abantu abalamulayo ngoba kuthiwa abantwana bakaNkulunkulu uthe sekuziwa lapha eMbeka inyanga yezulu ngangisesekhaya ngingashadile sekuzoshada kodwa yathuthwa ubaba wayengekho inkosi yabaqadi kade ndala lisolundi lungqongqoshe lapho kwafika mangizwa yafika inkosi yathunyelelwa kwathiwa khona ubaba inyanga yezulu lapha eMbeka nangempela wahlala nobaba wahlala lencebo ngangikhona futhi sengishadileke esizothweswa iziko lokumbhishobhi umkwena ngase ngikhona lapha ngiseklinikhi eKati Clinic ngase ngikhona ngomakoti ehamba inyanga yezulu ihamba ngehelicopter ngase ngikhona noma imoto sasingakabi khona kangaka kodwa nje wathi umama ezala wami vuka ngamakoti ekuseni uyahamba bakuzokushiya namathele egadini endala le ncebo indizela ngehelicopter ibhakuzise umnazarete wayo sobone ngamehlo sihambe one day siya lapha phezulu entabeni endala ngangikhona bangcwele. Kuthiwa ke ubusisiwe lamulayo njengoba ngishilo igadi endala lalamula liphakame lalamula insizwa insizwa ngaleso sikhathi sekuhambe ilanga namalanga kwathi insizwa kwafika insizwa ngasemlwandle ngiyakhumbula kushiwo ngaloko uNazaretha mama kodwa siyadlala ngawo ngoba asisakwazi ukugcina imiyalo ngoba ongasakuthanda uNazaretha iningi lethu lezi zinto ezafela uNazaretha inkosi endala yesizwe sabaqandi yathi yobonina ngishoyo yezwa amadoda ehleba ikhuluma ukuthi namhlanje lamanqama kuba kuncane okuyinyanga yezulu uzomele baphuthume ephakameni kanjalo nje nangempela yandiza ngemoto sekukhona intuli engakabi khona itiyela ihambe yothatha ubaba omncane lapha ephakameni yayomthukusa engqezweni masizwa xoxo kwathi bayafika bafika ngekho umuntu sekubomina sengijolo ukuthi le maNazaretha le bonke lemshini la bantwana banzavaza nje abazi ukuthi kwaqala kwenyanga yezulu ushawo piano shayo babomthetho wayefundiswe yiNestofu Natal umculo umusic kwaqala yona inyanga yezulu ngoba ke abantu abami sengishaya kanjani izencikoze nikususela kwinyanga yezulu inyanga yezulu le yayihlala esihlathini sodaka namhlanje kuney'tesi siyayibona kusho ukuthi khona umoya wayo phakathi konyazi lwezulu uma sekunjena ebuhleni futhi usazoqhubeka uthuthuke kakhulu kunakuqala kodwa kwaqala inyanga yezulu bangcwele konke lokhu esikubonayo kwaqalwa inyanga yezulu. Ngike ngaya lapha eNtabazwe kulo nyaka ngabona into eyisimangaliso bangcwele kuthiwa inyanga yezulu yazalelwa khona lapha benentanga namalanga eNtabazwe sasiya
kabheka bezayo kaBhombela abantwana bakaBhombela ngangikhona bantwana konke lokho suka unyanga yezulu suka le ntamazwe bantwana kanti izosithuthukisa kanti izosiphatha ngiyamkhumbula ugogo ozalile kade endala esihambe emhlabeni kwathi sekuzobiwa nakunyanga yezulu ukuthi hayi lo amsekho umama wesizwe wathi umbonile edlula esandleni sakhe wena azodlula esandleni sikaShembe na ngimsebenzi enzayo awuyiseshe ukuthi wena uhamba kanjani la kumsebenzi kaShembe yophikisayo abanye bayaphikisa mina ngiphuma lapha igoqelo lomntwana ngingene emotweni angimina eqobo ngihambe ngiye ekhaya lamakhosi khona kodwa abasalayo udingile ukuthi singamthatha kanjani lo Shembe kodwa akathitheki ngoba bakudalile ukuthi kuyoba uyena osiphatha ngazo zonke izikhathi bantwana nami ngimamele ngamazinyo ngoba lokho la ngashona khona uShembe kuphela babelele nangamazinyo nangani engibambelele ngayo ngeke ngokuphusha kuyamkhipha khomba ngilo ngathi ngikhumbula nangu Shembe umusha ngiyamshaya baba mhlawumbe ngithungingani bantwana ukufeka engibonile le ntabazo ngeke ngikhohle bantwana kwakuthopha ukuthi sezulwini ngangihlele ukhaphethi lababahlaza mhlawumbe ngilungele kanti cha ngiyahlala lelo phaphethi bajwayele ukhaphethi into engayibona lapha ngaze ngakhala ngathi hawu ubabezala wami uwaholile amaNazaretha wawabutha amaNazaretha kodwa kafikanga kulolu nje bala entabazwe bantwana akafikanga njengoMoses ehola abantwana baka-Israyeli akafikanga eKhenani baqale 40 years ngaphansi abafikanga abanye eKhenani kaMoses nekati lendala azange afika lapha entabazana bona lomakuhle ngaze ngicabanga enhliziyweni yami ake ngimasikela amathikithi amakhosi wonke amakhosi ngawasikela amathikithi bantwana engibongayo ukuphila futhi ngisazophila akukho ozongithithekisa noma ozongenzani sendlule kwezimilo okuningi bantwana akekho noma ngixosha athi suka uShembe yebo ngiyabonga-ke bantwana ngibonga lokuphuka kwami nje sengingibona bona kakhulu kunokuba ngangimele ngiyamnxusa uShembe angithande nami ngimthande futhi ngingenalo umoya wothando bantwana kwesithando baba kwesihambe lapho ehamba khona siswele wona amandla siswele zolimala siswele wona amabhaliwe ngabe siyanenza sihambe noShembe ngiyabonga bantwana uBhombela kuthiwa umavula kuvaliwe wathi impilo yakhe ejele lefune iminyango yejele ngaphandle kwakhiye ngithi mangikhuleka ngiBhombela pho wena wenza kanjani awukhombi kanye ngempilo yakho kulokhosi mangaqathi khombe ngempilo yakho kuvuleke yonke into bantwana ngiyabonga-ke kakhulu noma ngesikhathi noma bayibathe noma ngeke ngafakazi noShembe emagadini mhlambe leko mthatha leko emele ngiyethukela nomlomo kodwa la ngiyofakaza noShembe ngoba wafikela amakhosi kodwa amakhosi athumayo yila emagadini wathuma kwezinye indawo cha wathuma kaZulu cha wathuma eNyakatho wathuma la ngiyabonga
lesibonile kwenziwe laba ezulu bantwana bakhe basezulwini ake kuphume nje nenduna yakaphakithi imakhelwane lodwa ithi induna leyo yabaphumayo bafika amadoda amathathu ahamba ngemoto bafike ekhaya mabafike ekhaya bathi abakhuleka abantu abadala bona nengane bakhuleka bathi sizocela ukuthi sishiye le moto khona ade siya khona kodwa-ke sekukhona isimbi elinene sesicela ukuthi siyishiye ukuthi siyofuna nesimbi sizoyifaka ukuze ukuthi lenduna ningabani bathi bayibanzi khamba empakeni Manazaretha amahle asezulwini ngicaba bese bayishiya bahamba uyabheka lokubala ukuthi uyaphela bayitshela bazothatha imoto yabo lutho kunjalo basekhamba amaphoyisa endlini yamaphoyisa bayikhamba le Manazaretha amahle asezulwini bathi le moto inani yathi lenduna lamadoda athi azocela bashebe kodwa ngoba basafuna insimbi badlule bazomthatha abasafuni bathi awophuma phambili sikhuluma ngenyanga ezulu eManazaretha bathi sesihamba nawe sikushintshe sophuma phambili bamthatha bamfaka endlini wahamba bayabona empangeni Manazaretha amahle asezulwini bahlale izukwana Manazaretha amahle kwase iyaqhamuka inyanga ezulu akusilo Manazaretha lona uyindlula ngakazi ukukhonza yithi kuphela sikaManazaretha khona yafika ukuthi yangena umbhalo babeshini yangena emnyango umbhaliwe yangena yaqonda kule nduna yafika yathi sawubona uyavuma bathi yakazi yathi enduna namkwazi wathi ngizokutshela ukuthi kokho impahla zakho lumthi impahla zakho uyaphuma namuhla ekhaya ngoba bakubophe umthengo uyaphuma namhla lumthi impahla zakho ehamba uthe mavuka kule madala bakhe basezulwini hawu uthe angabavuki wathi masahamba ubaba uthi ngizokutshela lokho uthi abhekene ubaba ngaphemuva ubhala ukuthi share hawu ukhathi lento damshare ngoba lesayisho ukuthi ubani ibuzeni nje Khabe Manazaretha amahle asezulwini asokuba induna lexoxela labantu bezezulu kodwa hawu nazi ngibonile ndoda ethi laphanaya ngiyangena yaqonda phambili la yazi ukubuza ukuthi ngiyayazi ngathi yazi yasethi ngizokutshela ukuthi impahla zami zonke impahla ekhona ngoba namhlanje ngaphuma la ngoba kuhle intengo ngimuke ekhaya kusasa Manazaretha amahle asezulwini bathi kushothi inyoni kushothi kuba njalo kushothi inyoni seyidingakula ukuthi ngibangibela bakudedele lathi uzokuba ekhaya bangatholakali laba bantu abashewe ekhaya Manazaretha amahle asezulwini kuthe kusenjalo kwashaya isikhathi uneziphoyisa lazovula emnyango uyabalabangile base ukuthalengula ukuthi ubani wabaphumayo abesaphumile bathi kusaphumile bathi gidibani bahamba babulanda Manazaretha wabuya wafika wathi ngithule bathi ithi angibulanda mafika Manazaretha laphaya iyabuza bathi ukuthi ubani wabaphumayo wavuka wathi alikho tholakala unenakala unamhla uyakodwa umuke ekhaya impela kuthiwa waphuma Manazaretha amahle asezulwini waphuma waye ekhaya babafika ekhaya induna phela
bagidira abantu bazomuluka bazobona wawakula kumalele mina ngibuyile ngibathelake nabo bathi hayi mina kusebushele kusebushele khona lebangothi angibuthi impahla zami namhla naphuma namuka ekhaya ngoba uhlale empendeko namudlela mana zathi amahla sezulile base babona lawo uyamazi kodwa unahlele akuzi akumazi ngoba ngaphansi nakhona-ke ubone kanjani ukuthi wena uboshiwe la uboshele into engekho wayethele kusho ukuthi kanti ushele sekushabangani kokulungile mhlophe uyabona nje ngoba ngiphuzela utshwala kusho lendoda ithi mina mase ngikholwa kule ngiyohamba lokrashe lokushela kakhethi ikhiphe ngoba ikhoza khona akakhozi khona akamagoda uqonde ingqondo lapha bambopheko lemalini wazubathi uphuluke ekhaya mana zemshamahla sezibili wakithi zezetheni mamsezemali kakhulu kwase umshumalo wasolenza umshumalo wasethempelini kusho kwathi phela indlukubuyile lapha ikhishwe hlebe ejele lapha kade ngoshekhona wasithi akezile wazolahamba wanibonye waphumela wambuza wazothi impela mkhosha angazi mshele kodwa ngibonile waphamba waqonda wabuya phama khona kanti akuvaliwe mana zoletha amahla sezulwini uthi uShumayeli cha hayi siyacela ukuthi singamanazaretha lethina ukuthi size lana eSabatha sizokubekela umthandazo ushebe wezinda lenkulu ayokhipha ejele kakhulu awuphuli cha bathi ngicela kodwa mina ngikwazi ukuthi eSabatha ngigcine ngiphelele kwesihlanu bese ngizokudlubela eSabatha-ke ngithanda uphele wahamba kwemanazaretha amahla sezulwini wasitshela sasesiza naye eSabatha masifika-ke kwangena inkonzo yasekuseni mayingena inkonzo yasekuseni yaphuma uthi lokushumayeli singakaphumi singakashakazi sonke kodwa wena phumalo ungamaziyo lomuntu okukhiphile nje uthi ungamazi ngangibonile uShumayeli kanti uphethe amafoto wabo amathathu akhiphe isifoto lababa uqala nje ithi mina cha ubenje ayibeka athathe lelanga ngalana aminike ngathi wathi wena hayi uthi abantu khipha lenyanga yezulu banazaretha amahla sezulwini wathi ngitshela kakhulu lonke nami belokhu phejele wathi bayaphele inkosi sisesezulu
ngiphoqile ngikhokhele mangema wakhamile emfandisweni. Sizoyibongela Nkosini nje yasebuhleni bamaNazaretha. Lenkosi esinayo namhlanje inyanga yezulu sayibona kusebuhlungwini. Namhlanje sinethezekile okungukuthi ungayibalekeli into ukuthi ngoba kubi ubusuyabaleka ngoba uNkulunkulu usuke ezobuya ibeke endaweni yakhe. Ngelinye ilanga inyanga yezulu emzini wasePhakameni ufika umakoti uphethe ingane. Le ngane uthwemelele nje wena wabona inyonga. Uyabuza uNkosi ukuthi hawu yini makoti kwenze njani? Uthi le ngane isineminyaka emihlanu ingahambi ingenzi lutho nje lele kanjani. Sebeze baphuma basemzini wami bahamba bekufuna kodwa ukusizakala ngakutholi. Kuze kwafika ukhokho wayo lengane ongugogo kimi wayengukhokheli. Usho ukuthi ngelinye ilanga abantu abadala bebenakho lokhu kukhonza itiye. Kwaphela ushukela wathatha utiki la inikelwe ngahamba wothenga ushukela. Waxukuza igula wakhipha ngombhotosela. Kanti sekuyonakala ezulwini sekuzobopheka umuntu obengazi ngalento ongakafiki ngisho emhlabeni ukuthi ekashembe indaba ayipheleli. Asho njalo amakhola athi aphelele ibaladi. Nathi maNazaretha uma singaqonda kuleli bandla bonke labo shembe sibabuka lapha siyobabona ngosuku lokugcina. Ushembe makasenze sihambe ngokuhlonipha. Ithi inkosikazi yayivele eGoli ifika phakathi kwalomuzi wasebuhleni. Ithi lingazi phakathi kwaleli khaya kodwa ithunyiwe ukuthi ayize lekhaya ngeyinkinga enazo. Noma ilele ebusuku iyawubona lo muzi. Imbone lo baba ngoba imbone sibuya kuye ithi sengimbonile. Ngufike ngakhuluma konke bekufanele ukukhulume kuye. Kodwa khona into yakhe ngibukayo yena ukuthi lo muntu wasemhlabeni ngoba lo muntu mangibuka izandla zakhe zihle ngalendlela engakaze ngiyibone iminwe yakhe ethe thalala. Ngishikhala lakhe ethe thalala. Ngathi bathi nangosikazi engasasilandisa indaba bezengazo. Usefike nokubuhle benkosi. Ngoba la ekhaya ukhethwa ngakho konke okuhle wena ufike wakhetha wakubona wakuthanda. Ushembe bese yakhetha ngakho. Uthi le nkosikazi ekhona le eGoli owayedungikhanda linquka wena wabona imbokodo ogayugwayo. Alifakwe lutho leli khanda ngokuthi uma uyiNazaretha ubona umuntu ongayembethi ingubo emhlophe efika phakathi kwenu engenzile lokho kufanele akwenza kufanele umphakamisele izwi. Kufanele wena ulungiselele ukuthi umsize ngokuthi uzufinyelele lapha fanele wenze nje ngoba manje uma usuzolwa naye uthethe angikwazi nalokho uthethe ongaka eMaNazaretha ukuthi kwaba okwani awasathethe ikhodi kube kuhle. Angazi noma idimoni elithumbayo noma inhloko. Ushembe akasenze sibe nenhliziyo ezinene ngoba yena uphambi kwethu nje ukunene. Lo nkosikazi wathi mangabe esebikile le ndaba yakhe kushebe sesimgqoksile ngendlela yasesontweni ukuthi afike kubabe egqokile kahle engavezile leli khaya leli lomuntu omdala. Wathi mayesebuye enkosini wathi ingaba abantu abasemhlabeni bayamazi lo muntu omhle kangako lo muzi ngoba mina
mina ngisuswe eGoli ngezala bengamazi lo muntu omuhle kangaka. Into enkulu-ke engayilalela kuye ethi wafika ethempeleni, sebona ithempeli, wathi ngangena kuleli thempeli abantu behlalele ukuthi kungena inkonzo. Uthi lapho kwakusuka amajuba, ijuba lifike lihlale phezu kwekhanda lomuntu nomuntu. Uthi kodwa into engayibuka, ngabuka amanye amajuba ethe mayifike ehlala komunye lifike bese liyakhathala liqobele ngathi seliqile emanzini. Uthi ngaleso sikhathi laliyesisuke liye lapha kubaba inkosi. Malifika khona izofike ligobisa ikhanda ebese yavala ibhuka liphethe umqhingo omkhulu ongeke uphathe ngesandla elingadingi ukuthi uthwale ekhanda. Uthi liyosuka lijokoneke mase lisuka kuyo nomunye kanjalo. Amanye ajabula yaqashambula phezu kwalamakhanda, amanye afika aqobeke. Asazile noma thina wethu asekho, asajoba elithi ithi inkosikazi yezwe lakithi enkandla sisenkonzweni ithe isekhaya waduma izulu ngekhathi zantambama, laduma laqeqebula izulu. Mase lithe liyaduma-ke ayi liduma ngale ndlela ukuthi uzungabusazi noma uNkulunkulu ukhona noma akekho. Uthi-ke lo nkosikazi-ke lathi mase selilimbise linjani izulu, uthi ngaxoxa iy'ngane sangena endlini sahlala phansi selimnyama selithe bhuqe. Uthi ngathi maqeda nje ukwenza lokho, uthi ngabona inyanga yezulu ithi igxusha phambi komnyango, yalunguza yathi ngibangaki la endlini. Uthi ngathi ngakaphendula ukuthi sibangaki, yasithi nunani. Uthi emveni wokuthi asho lokho lavele laqhuma kakhulu. Uthi kwathe ekuphumeni kwalizulu maliqeda ukuduma masiphumele emnyango iy'mbuzi eziwu-9 zonke sey'file ekhaya. uShembe lo esimukayo namhlanje size kuye, size nemithwalo Shembe. Emandleni khona imithwalo siyithwele, kodwa masila phambi kwakho Shembe suke silethe yona. Siphumulele izolo umnyazi wezulu. Ithi intombazane la ekhaya ngaleli yalanga elikhulu, ithi intombazane mina kwaqhamuka phela le ndoda yaqhamuka ithi inkonzo ayikho phezulu. Nami nje ngathi uma ngithi ngezazi kwethempeli ngavele ngaqondana nayo impundu, ngoba kwakuyinkulo phela yayingagijima ikhonto kube kuhle. Yagijima le ndoda nganqamana nayo yathi indoda ayikho inkonzo phezulu. Saphindele emadokodweni sesijabulile. Sathi ithi intombazane ngalelo langa emama mina kwafika umkhulu wami wathi, umkhulu ngane yami uyabona kusasa elamanqana amagama azomenyezwa kusasa azobe malini. Thina sikhethe izolo, usho ukuthi izolo lesihlanu ezulwini bekhetha izolo. Uma ukhethe ukukhetha igama elizomenyezwa ekuqaleni uyokusikhiphile ezulwini. Bangalinge thina imindeni yethu esesibakhiphile ngokuthanda ukukhuluma nokuthanda ukwenza izinto ngokufuna ukumukwa. La eNazarethe akekho umuntu ofuna ukuthi afune ukumukwa ngaphandle kokuthi sibuke uShembe, ngoba ziningi izinto ezenzekile ephakameni noma kwaShembe. Ngani? Ngoba kungena thina singene sigamani, thina seza lento eyodwa eNazarethe seze ukuphola phaqha. Okwakho ungene esontweni ulalele okushiwoyo uphume uhambe, nakini indaba ikhona, akizozonke ezala ekhaya indaba ikhona. Zinabanikazi bazo lezi zala ekhaya
Nazaretha Ngcele ulifaka bese libangenele umntwana sebanga awela ukubona ukuthi isakwazi kade sibesi. Amen. Nazaretha Ngcele sihlangene neqhawe elikhulu lasezulwini ubaba ingangezi ukholwa lokhu mina thina kwami sangibona ngalesiqu esibaba ingangezi wathi Thebeni kwasebusuku lingakagcoki kwanomama owayehlupheka esifazilwane bele enendlakazi eyodwa zilala nabo zenza konke bengenani kuze kusebegulile. Kwathi nathi ngokuthi sisafika siyintekanyana umfana wami wayefunda la eThekwini eWestfield University. Sathi yena ukuthi naye isiphethe lapha umama lo usekile ngokunganani. Wabe sekhuluma namakhosana wayehlala eMlazi eSabathakhona. Wakhuluma namakhosana basuka kwiSabatha basitshela ukuthi bazofika ngeSabatha. Ngempela basuka ngeSabatha la eThekwini. Lo okhulumayo ukhokheli uMangubane Mlaba waseMlabithi ithebeni liva ngokuhle kodwa ngokwesihlalo esikuso esibakunyazo wezulu sesithuthe kwathi masithuthe ngenyama ethile sesisezweni yaseMarishini. Amen. Uma sikhona-ke laphaya ingene yangeni kodwa yasekuseni ewusile esibhekile ukusho ukuthi abantu basuka ngithekile yaphuma amehlo ethu ayebebhekile intuthuko yayingakabikho izinto zokuhamba bekwethiwa obala labulala khona kukujanyana kungakewu kwaphesha kumuntu. Sonke ngesasisibile zaqhamuka izinsizwa zasho zathi noma kanjani nje emakhaya indlela zakhona zinje. Zasho zathi yibo-ke laphayana beqhamuka bebane. Babeke bahambe indlela lezi zokuhamba emakhaya zezibhizinisi sibabone belalelana bebane. Zathi awunamba impela sijabulile ukuthi sake sithole ney'ntumayelo zaseThekwini. Baze bayoshola emfuleni bathi la bekhuphuka emfuleni bakhuphuka sebebathathu. Sathi lo wesinye kusho ukuthi mhlawumbe sachitha noma wenzenjani. Sabona bekhuphuka impela baze bafika kusho kwakusabathe ekhaya kwami nomlaba ngoba njengoba baphela. Uma befika awuzi sikuthi ukuthi lokho esingenwe namshiya wathi yesibenethekile sibathathu. Awukade bahamba nalo leli qhawe elimawini leso. Abaloni bona thina hayi ukuthi mina ngedwa sasibhekile eManazareti ngoba ngisho ukuthi yaphumuluza sekuseni sababona beqhamuka. Sasesibona sathawa sakhulula ushekilakho umshekilo aphenduleke sathawa kusho ukuthi bahamba nalo iqhawe lasezulwini. Ngempela bakhuluma-ke babele besuke ekuseni la eThekwini belindile bengayeli ithoba bezolwa lempi. Bahamba bayotambama saya kulo muzi bathandaza isibale saphuma saphela ngalelo langa. Ngalo leli qhawe esinalo namhlanje. Ngisho ukuthi imisebenzi yakhe esiyolile mina-ke yini kwami yini kakhulu ayenzile kakhulu ngobaba engimganile
uyamsindisa kwake bathi bese ezinamasango bendiswe usheli badla baNazaretha siyacela ngihlale emshiyalo ake siqale nemithi samaNazaretha badla bekhipha ikafini zabo bekhulile kanti ukhona osethe wazofaka umuthi usanokutholakala ngebanga kuthiwa ukuthi wayefuna ukubona ukuthi ushele lo uyasebenza eNazaretha awusiyacela lathi ngesilwane lo buthakathi singabanazaretha sikhupha igama elikhulu kangaka baba yinqaba bephethe yisu kwazi bahamba kwayokwaliqhawe lasezulwini babilezo wabika ukhonishwayo uNdlovu uMpondo wahamba uyofika wathi baba abantu basezulwini ubaba wayesezulwini wathi abantu basezulwini bayafa kwazi wathumela abantu asebebangadiye behleli sebesengeke ngasakwazi ukwenza lutho ilanga sekuthi kusasa bathi ngani isabatha kwakuyisabatha kwathi ngesabatha nasebhiliwe inkosi yamakhosi yathi hambani niyotshela anti babilisa amanzi uthi lo mshumayeli ngake ngakhohlwa ukuqonda ukukhuluma noNkulunkulu uthi ngathi baba isabatha wathi baba suka lesikhuphukwana wathi kanti isabatha likabani uthi akaqathana ngamadodo nami bayihamba ithula ukuthi mina sengizolunga umuntu wasezulwini ohanda zange bakuze lokho basha amaphrakasitofu besasebenza amaphrakasitofu kuthiwa basha amaphrakasitofu bawabeka amanzi banuka ubaba wamusisa kuthiwa wawagela ngathathu wasezulwini esibhujini ubhaketeni enkulu kuthiwa agenda ngathathu wasethi hambani ukuthi abawaphuza bagcwalise izisu nempela bawaphuza bathi ayelaphuphengeyoka ubheke ukuthi ngithola phana kanti kuphuma komuthi abanye-ke babo uthi baba khona ababanabodokotela wathi udokotela lo dokotela omkhulu ohlinze kahle kangaka yimuphi lo dokotela wathi anginayo omunye udokotela ushele awusufanakalethi siyalazi ikhaya umsebenzi yayo ningi yayiqede nami ngiyindindele abanye inkosi kusengizwile amen
Mhlophe sibonele thempele entabeni zaseNdolide. Nkosi yamakhosi, siyabonga Baba, sibonga ukusithwana kwakho Nkosi. Uthi mawusuke emazweni akithi sihlale ephelele ngemuva Nkosi yeSabatha size songena phakathi kwalomuntu osemhleni. Manazaretha amahle Nkosini kuthiwa masikhulume ngenyanga yezulu. Lo Nkulunkulu osambona Manazaretha sizintombi sisuka naye emzini waseMbeka Makathi. Sisuka eMbeka Makathi sathi singabantwana abancane sigidudubhana safika phakathi kwalomuntu saqamuka esidobeni. Manazaretha amahle Nkosini inyanga yezulu ingena phakathi kwalekhaya. Sasithi nomsuka amadokotela egcekeni iqhamuka inkosi yeSabatha ifikile ithi lokhu umnyango ufuna ubheke akufuni umnyango ozokulala. Uthi mawuguqa phansi bese kuthi uzolalaphi usuguqa phansi sukumo wakhe idokodo siglenye ihlahla siglenye neva kunjeya bantwana benkosi Manazaretha amahle Nkosini kwathi ngolunye usuku obaba besebenza lapho ethempelini kwakunomdoni omkhulu Manazaretha basebenza obaba khona yedwa wabona inyoka enkulu phezulu wathi akubona inyoka basebegijima bazobika enkosini bathi baba kunenyoka lapha phezulu emdonini yaphuma inkosi yeSabatha nomjivayo omhlophe ihamba usondeze eduze yathi mayifika yabuka phezulu yakhuluma nenyoka yathi abantwana bakho bafuna ukusebenza yehla uhambe uhlala lapha phezulu basabayinde bashumayeli bantwana benkosi yehla yezwa njengomuntu yehla bayikhulu bashumayeli bayisitheza lapha phezulu isipholisa sesincane ngehla kwesipholisa kwakunehlathi Manazaretha bayilandela ngemuva yake yawungena babuya baqhubeka nokusebenza esekuyini uNkulunkulu ngenye ilanga Manazaretha lo Nkulunkulu sasihamba sasisemotini imoto lapha yayishayelwa ubaba uShandile osekushumayeli sisuka lapha ehleni siye entabeni zaseNdolide Manazaretha. Inkosi yeSabatha ihlezi phambili noShandile uyashayela ngapha eceleni sasihlezi nenkosazane yakaMolase okwathi ufikile yathi mayimoto isemajikeni entabeni zaseNdolide waqhamuka inyoka yalala ekubhamba ngazo emgwaqeni yayibuka inkosi yeSabatha yathi Shandile isimoto wayimisa uShandile imoto wathi Shandile yakhuluma le nyoka yathi inyanga yezulu yaqonda kuyo Manazaretha yafika yama ngesikhathi eside sayibona ukuthi iyakhuluma inkosi yeSabatha sihlezi lapho emotini yathi mayibuka inkosi yeSabatha yathi Shandile ibikhuluma le nyoka ithi baba njengoba sengihamba ngedwa nje bengihamba nomkami waqhamuka abantu bangishaya ithi inkosi yezulu lomhlaba mina ngathi ngingahambe endleleni ngokuhamba abantu anohambe esikhotheni yasuka inyoka yangena esikhotheni yasuka imoto yami bantwana bakhe basezulwini lithe izwi azikhulume ngenyanga yezulu siphezu kwentaba yaseNhlanakazi ufika umama uhamba nomamoto umntanakhe akayigqokile ufike uyaguda lapha eduze kwenkosi yezulu lomhlaba uthi baba mlethe nangu mankosana akabatholi abantwana. Inkosi yaqhubeka nokumlikelisa walekhe eguqile lo mama walekhe eguqile lo mamoto eduze kwakhe baba ngilethe nangu mankosana akabatholi abantwana. Inkosi yeSabatha isibiza yena lo makoti ithi lo makoti hawu ungena lapho wandele kuwo usuhlupheka kakhulu ufika kuwe uthi uletha abantwana ufika ucingwe ungakutholi kanti usukuphi umakoti wasebheka phansi wabheka phansi wathi hawu uphezulu banakucinga bakuthole uphezulu uthi umakoti baba ngisemikhona nabethi ngiphezulu baba ngilale embhedeni ithi inkosi yezulu lomhlaba bafika nabantwana baphindele emuva ngoba wathi uma ufika kulo muzi wafika
uyethile kangini unewakhona ushambe sengathi ngasikhumbula amaNazaretha sibambelele lokhu khona angizoba mkhulu ngoba nangomzimba wemncane kodwa inyanga eziko sayibona amaNazaretha sabona nokuhlupheka kwayo yehlayelwe ngabantwana benkosi yehlayelwe ngamaNazaretha amahle enkosini uNkulunkulu kulo mNazaretha siye sibone ngakho ukuthi hayi uNkulunkulu wethu lo ohlupheke kangaka oNkulunkulu bayahlupheka lesihlalo yahlupheka ngazo sasikhona amaNazaretha asizwa ngenzo zethu phezu kwentaba kwathi noma sebeyihlasele abantwana bakhe basezulwini bezobhubhisa phezu kwentaba yathi bayisizisilo sikhala sesinemgwaqweni sawunagqolozele lapha phezulu sithawula amathosha anyuka phezulu aye uNkulunkulu wethu amaNazaretha amahle enkosini waphuma ubhombela isitimela samampondo yaphuma indlamiphathi phezulu yaphuma nethoshi layo yakhanyisa phansi kwehlahla lapho babelele khona bathi bebevusa izinto zabo beyibhekisa kuye sayikhanya kancane sishona pha yayinekhini nethoshi akazifile mthungu thina samba kanjani uma sithi behlaselwa abantu indaba ifike thina ngoba bayifika ngasho sikhuluma ngemizwa anginalithuba baba siyabonga Nkosi eSabatha ufike entabeni zasendulini uNkulunkulu ngishembe ekhumbula abazali bethu ofundiswe mathunjwa osababekuthanda shembe namhlanje uthe ufike emazweni akithi sathi Nkosi noma ngabe belona kakuboni kwenzayo kodwa namhlanje bazokubona ngoba unyathelile entabeni zasendulini Nkosi Ini